Amwe mwika ungu wa chama cha Wiper Patriotic Front kuye matungulu ni menda tongoi ina muno ala mesilikali ni ya broad-based kuthima muno ndeto so ilame ukomana na ene ndi mbanioni siaki uteti na kusuvia kuodhothe ya kimena kana kaova ndi ya Kenya vindani yusa kwani munene weteletwe ingi ni menda nzama ya umwe na awewano kana NCIC kuose matambia ateti alame na uneni mudhuku na alame na muvango wa kutolonga usa kwani munene mwakani ukite Boni Mutisia ena mauvo. Sakwani munene wende na uthengea mwikaya mwatano nginya tongoi kana letimero maithi makilame unena mbewa mwene nthi kwithwa ndeto mbingila siende na uneno itwana kwothe uvungulwa muvo kana ukauva Kenya. Sisi kana 2027 atonde vinda election. Tulanga makodia ashimiwa maito me ila madhimbo manone sio sia kisiasa mali meet ndeto ilame unena na usio gari ema neno ndeto sio kisive tendo gari ndeto ya bono kana iko atweka tongo itina ndio ya kwende ndeto ya mina unena kumetonga ila yegina monopio kwa hiyo atongo imaito ndio mama konde vinda yetu endete vinda sakwani ile kisive alama ya sindikale nena alama ya upinzani na ikatete kwa thothe ya MND kukita ndio kwa kwende yetu zindene ito ya Kenya kwa mina umyananga one ndio tutakatendea na umesovia na ikatu cost ni navyo kumesovia na also pia kutoa witikiwa mbakame ndio kwa kueleano kwa hiyo kile mako ni atongo imaito inaitwa ni vinda yao sakwani na ikatete kwa thothe ya amuika maito kulika mbene wa siasa sia ni mangano utau maenda tongo imethongeka nyuzo kwa mwikala maende na kuyana kana kulika maundoni maki uteti pata ko mona le miolo to matethia ya kuothe kimena kana ithoko the young people aitu ya kaneno ti yonzia lakini tikunyi site community against one another and we don't know ana siasa la mwithiro siasa ni for some time we may push you mwebetange siasa ni mundu kwenda tutunga kauni la tuonye wa 2007 ivye tuliana nake na cha katatu nenda kwa sia kana ndaye nengano ni atongo imaki uteti whether mundu nende wukie siasa ni whether mundu atuite siasa ni for the longest whether mundu no in the way at his prime time ya politics ndaye inengano tuikwenda ndeto siutinania NND na siku kitanilia community nundu once kana vinda yoyote twa mino profile community mwe twa profile members ya communities na 1994 most of the Kenyans ala uniform team zikila chethiwe kwa Rwanda ila twethiwe na genocide na zindu ino siambia uko tuikwenda kuthi that way na tuikwenda thinde ni route isu nikumana maki wala mena nzama ya umwe na wigonithia kuosalela na kulikila muno kunikila kila retime unena na kuosa matambia la unena neto itonya kueta mathina va Kenya ivindani la tongo imende na yumbanya kuvulana na mwene ndi kwikunia maleve na ndi tukule mubea wa NCIC na yo ibu kumewea wao ito likiela mishirika ona jimwe ya kisindikali mabu kumewea wao muno kwasa atongo asuma keo tuo dhodhea kana atongo asuma dhodhea mbibe na kunena sindu itainite ndini wa mikutana yo kwa hiyo ndio mukunya kwa taina ndai atwatie imeo inayo ndini wa Kenya yitu ndio na kwatia meo mondo makeni gameka sawa sawa ndio myokanya mupyupyo kwa atongo imayudie nitukejibu moyasia kana mukongelela kula mwaka wa 2027 nenda kukulia ndongo isia IEBC siumele na ine na i-comment yolo akindu kiu ni kwithiwa ithie ala twendeni wa united opposition kana ala tukwenda change to afraid kumwe engage ethiwa mwina state machinery no mwisilie kwizone na ndeto cia muthembo na this is not the first time tukiwa ndeto izu inenwa kuma 2024 ni twithitwe tuthigwa ndeto cia muthembo zu na bebinda mswada wenda kwetwa mbungene kuituika kana presidential term limit siongelo na kwa ndia pia nituisika na most of the people ala methi ugete musumbe na ndu matenda kana mata support katiba ka 2010 twendo magulia manengenda ya katiba kau na NCIC iyoselela kana thisunga ndeto ile siuneno kuma matungulu kaunti ya Masaku nyene Boni Mutisia.